Kongsan uyong i ada pelai sekali di por koridor uyawan bentalang wai kena skor kamjo gino hikai kena skor heto wo payoyo yani wai de kantin Seng kantin kru ya gi baroh UHM lang heni ha kani kapor te sajisin Khublei ka jing siau ya kani gu he gerang ba kongsan khamtam bu ya kena daga skul win pasport to penyo ye jing plan wa mani kena wa nang wachai uyo ya chimta ha pasport kad ha was skul win wan yo I penyo hai jing plan hai jing video I be hai jing start ha ka week mg ar le benta kad ba ha pasport wan mg do chimta do ga jing ko jing khia wega jing plan yong kena kar konte ichimi gani gala ta kan ti bam tus ne mule no ida ka skul wit nang wa kena yang iu yo ki pen pau ye te jing tibit yang ki ye jing plan yang ki be jing start yang ki ha ka wik em gi waro ki benta kar konte nga kan tu le ya ki kena o ya chit u ya him beta chit hem gi ga ni ga skul wit yang ki yo man gi kena ju wa shaphang yo man gi le ki kena ju wa leti sungchai lai ta la pung skul o da pelagi por buwan waya kani ke program yung I ne ke step kani ke score yung I te Khublei khamtam ya kinong boat kuya wan lang tu mi ko pertuj mo kuya em lang waro gini ko boat yo chip ke yung I Khublei ya le ya gi be gi pa yung kena kuya em katu kani ngot kuya wan seran ya gi kon yung ki te Khublei kerpang khamtam ya pi gi kena score yung in gi score yung I akali te kai dasna yo jing patai khamtam lagi ni ginong ya lamol ginong hikai kaya ka jingthmu ka yang ani ka wik pi to kan ni to da khudi pi ni ikna sko da do wi ka kelas man po sko yung pi kaya ka ka jingmut ka wa ule ke pi wa ro chtiao ya man ka kisni ko nang kong house ne mo de det MP to do ka sport annual day wa ka sport wa ka annual day mo te ron hi wa em te kat ni da prakhat ngai gi no hika gi yong pi da pynmih gi da ka wik sia suk chibun wa to kan ni ka wik kam wadasnya pi wada ongga headmaster yang pinne to em go chibun jait ibenta te tepat ye pi kena skor waro ye chimenta pi ye penyu pi ye te gasap ye kapong ga yang pi hagani ga wik waro kena skor te ye tele tharaya dau em higa ga prize ga wa dau receive pi yung session. Good morning, student, and I wish you a happy school week day. The nagaliang yung dap oda gajing kemen wakru hadu kate ha kedi Sngi yung gani rensan wada ye ga school imaging committee who arrange yakam kani ga program na gabenta gayong pi ikna school bale kamju ya iman bay man pa wa yo usnaw ya gani ga school weekday yung pi ikon ngiti karuam te Khublei chuchole ya ini ki lokijor UHM hagadi dais wamye o timit diga bertuit andre Khublei keluma diwa onga daga jingem lang yung pi ini man ngo gajim bencengan ya gani program news ni cipenta hajak payo